हमारे किसी को तीन वीडियो का वहाँ जे बाक्सा सुंगो जे ग्रामीण बैंक नि बा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक को बबाहाय के आधार लिंक खालायनाय बबाहाय के आधार सेटिं खालायनाय आमाहाय के गोबां मानि सुंमुं रक दङ ते बाक्सा सुंगो जे नगो तंतो तै जे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक न जों आधार बाय लिंक दा खालायमान बा आधार कार्ड न ग्रामीण बैंक को जों लिंक दा खालायमान आबाहाय गोबां मा क्वेश्चन सुंगो के जे सोंनाय रकनि तिनि प्रब्लेम नरकनि सल्व खुंनाय जे आबो जों अफलाइन दा खालायनो नांनो ना अनलाइन दा जों खालायनो नांनो आबो तै नंनो फुनुकनाय के आबो बागै नर अफ भिडिअ प्लेसिंग पाइथक जरा नाय तंदि गफायदि तिनि भिडिअ सेंलायनाय Hingga kapan mari kicing song obono aje application eba aje form je bobo haike aadhaar link sing khlainai Tripura Gramin bank ko hingga o application no rona ang ani description no dirinai rok ang thangi download paidi jeta ang Google Drive bo dhawai dinai application for linking seeding aadhaar number and receiving DVD benefits into bank account NPCI mapping ningrok sijak nukna inke o jaga da branch manager nukna o jaga branch tamo nini bank tamo ama haike sijak nukna inke sini jotoni important inke bo jaga naidi o jaga option for receiving DVD benefits tick 1 o jaga o nung aje DVD benefit mana bagai o jaga o jekunu ekta o nung tick khlaidi hini saka inke o jaga nugiman kana norok I wish to seed my account number inke o jaga ni account number di inke with NPCI mapper to involve me to receive direct benefit transfer mane DVD ni meaning kai direct benefits transfer including LPG subsidy from government of India in my above account I understand that if more than one benefit transfer is due to me okay bono o je facility no ready ni bo sawi dongo je DVD je transfer जों मानानै बागै बुजिगोदा गाबोन बागै नों अन नाम्बार न टिक खालायदि अन नाम्बार न टिक खालायगा हंगांगांगाय निनि जे गभर्नमेन्ट नि जे रां बा निनि LPG नि गेस नि रां रक हंगाय गोबां मानि नि गभर्नमेन्ट नि नक नि रां रेगा नि रां बेबाक न अ जागाव हाबनाय निनि ग्रामीण बैंक को हाबनाय अबन बागै ताम खानि नंगो जागा निनि एकाउन्ट नाम्बार न रेवैनाय नंगो न टिक खालायदि इंके तमुं न ninte ko ni bank ko agino already no link khlaijak NPCI do inke NPCI mane unko DVD bank transfer khlaijak inke nung change khlaina mu chungo hunggang kai o jaga tik khlaidi inke obo hunggang tamo I already have account with another bank name o jaga bo same no inke eba nung obo no phano nung tit khlai mano eke ang no suggest khlai nong ni aadhaar link eba norong ni NPCI norok je da bank DVD transfer khainani bagai o poila number no sheet khlai di mane tit khlai pai ka hanggang kai o jaga o hanggang kai ni bumung bat ko tamnani seal pan ready ni tham impression pan ready ni ti phano ready o jaga te bumung mobile number te aadhaar kaisa copy nung bank ko joma khlai इंके नरक साइमान काना को जागाव आं नंगनो खलाय फुंनाय जेमन रमदि जों अ जागाव हंगांकाय सिनि जेटा बैंक नि बुमुं बा ब्रांच नि बुमुं सेदि इंके ब्रांच जों सिनि इंके तो हात काटा अंखा एग्जांपल नि जेस बैंक फननि मानो इंके ग्रामीण बैंक के जागा जों जा सांगनो बुजिनो बाय TGB बैंक नि रिखा इंके अकाउंट नंबर हंगांकाय अ जागाव माने जस्ट एग्जांपल न अकाउंट नंबर 1 2 3 4 देस फन खाता अ जागा अकाउंट नंबर रिखा इंके आजे अकाउंट साबनि इंके जेमन आनि बुं फन अ जागा सेदिका आमा हिगेता आमा हिगे नों सेदि इंके आबन यागलो हंगाय I am maintaining a bank account number इंके अ जागा अकाउंट नंबर सेदि अ जागा अकाउंट नंबर आंगो बाहिके फिल खायरि बायका इंके आबन यागलो इंके अ जागा फर दि I submit my Aadhaar number and voluntarily give my consent okay o jaga naidi je use my Aadhaar details to authenticate me from UDI okay o jaga so use my mobile number mentioned below for sending SMS alert to me okay link the Aadhaar number to all my existing new future account and completed CIF with your bank hangkai o jaga naidi o jaga hangkai ni signature ngai ga o jaga o hangkai ni mobile number
alert ne bawi mano hangkai nang ojaga ni link se aadhaar link khaina hangkai ojaga tam khainai nang ojaga tik khaidi hingka abani yagolo hangka ojaga tik khaidi tik khaya kanai ojaga account number di hingka nok saiman kana hingkai ribai ka hangkai ojaga nini signature ready hangkai ojaga tesa haini haini ni bungno sidi hingkai abani yagolo hangka ojaga mobile number sidi hingkai abani yagolo hangkai nini aadhaar kaisa copy ti bank account kaisa copy ojaga subinai bank o joma hangkai 24 hours ni bisingo nini aadhaar card bai mobile number link thanai tei dvd bank transfer ni bagibo nang benefit manui thangnai gamani kisi songrok nubi mankana je bobo haike aadhaar link khlaina nang bobo haike aadhaar seeding khlaina nang hingkai aboni bagai norok o video no norok tomung sajagui tongka hingkai like khlaidi tei norok ni friends chong thangbai share khlaidi tei nok takpono chibakar trends youtube channel no subscribe khlai kongkai subscribe khlai paidi hingkai haini haini norok next video malai khanai jotono no hambai bye.